Otumu biskota chata bala. Kiria. Kanucha be empone na yari bore peged. Ebe eta no wombale. Ebe itibo lukai. Imugisu kwa nyimo istunga lu. Kota chata noche. Arai kara inesi the last person I call. Bala kikiria. Kirumeti mugise bore. Kada utumugisa angare mbale. Ogende kwenye 1967. Peche konye ba itiboto no bore. Tororo. Akebolo chirimbale ga beta salaki Iteso. Yes. Ijula rete botororo. Yes. Apelo nkonye ba peche. Emokori mbale, polos konye bo bore kon. Emokori ora oni kamonkoli. Kamonkoli ne mokori ngo. Itebere yo. Ai boy so onpo ne ba kai kwa mbigiti. Kara amugit. Kone. Obore lailo iloto jo obore ne kadamane eja ne ba ke bino yes ebe moloko chomo era ebe moruke chom yes naburi ne ba kai naburi ne era aburi kakunyu munyu ne gabale twane be kakunyu ngemu yes kakunyu munyu lebolo nanga iza Then when I'm a job, Ikone. The bate everybody back Bukoli. Bore. No chair, a so papa because we so my so be Bukoli, Onye record Bukoli. Dole ne baka kwa mbigiti, kera amugiti. Atutu beta ngin kera amugiti. Ebe password. Bore keje. Ejarte miti. Kobio. Ebe ikwenjabu. Bore mun mamerate so aborongun. Se tara unu kwa na keje bore. Ate ne pene ya jua amogelengani. Ikomolo ngun. Ene siko na bakomolo. No polo dikesi na jaibere polo ni bakai bana Tanzania. Kera ipete buke. Lulu gengi singisi Tanzania pake unero kejari. Echamuri kile lo mundi soka kai. Alailo. Araibere kaloka twani ga dakasida. Ke kotozo kotunga matari. Enya kunuko nyakero to ngwo koda na agogo ngori polo ko be mam. Bakoda. Bakoda wada kite dakasi. Bakoda. Wonge baka be wokoda na nu. Ebe kichamundu so esendera mugeri onara apotuko lesi bogino za tubena ikoni rai. Konye arini ilimuna ikrono gebore. Iwokodan. Nesiko na makara koda. Kai koda. Ijeni joni. Mationis. Ko utai. Awara gana ngina ko baka be gabaleti ngai. Ochama gina ni pene bonbon. Ochama gina ko as bonbon. Kwaga ditejo dukuru kun. Uwela retejo. So nina baka be ga ngote flaga no ikumbanya. Balisa. Kongere okute borongo na iko nai. Asipino. Akote borongo na pa ikite bere kajanen. Ko palundu siase. Doko da limora bonebe. Ariba kasese be. Ebe Pallisa era ku se kwap. Anbolokus. Anbolokus. Ada uloko sa pakine itiane. Bakete na da pakine itiane. Itemu ya Americans kelo ta Americans ai giola. Kaspo na keja flag. Tetrara ija nwe do te bonga da. Anu na America. So niso ku yatio ni sinejo. Nasa ili nerna tso mamejo. Ebe araike buwe cholo ngono ga mor laido da. Idumnedite so no Pallisa. Araike luto turuda. Idumnedite so no turu. Agogo. Nara on dan go turu ni sigatilis. Edite kiss. Itebere yo. Emudama akolo. Koro chola eminisa na agriculture. Ere mudama. Ara Japadhola. Bala mamkeze ko sakro mudama ebe akolo. Ebi munyolo ga maiki nete. Ara ga apio ngi munyolo ti ai ngetu na joko be. Rai atro da muru city. Mudama.
That is that someone telling us that. So era koto just gese kosi gesa onyartete Japadhola. Japadhola. And instead of saying be what? So they didn't say madman. Something like that. Yeah, madman. Do kwana ha? Mudama. Aha. Now, actually ajay. Nesberi kesa kwa agya onai na mengobuke West Budama. Pitos. Poko ndo kana kesa leta conversation ngo shipa lo kwapa. Ebe ko chamtula ile ko nyara East Budama. Ko nyero kwibe opone bani. Nesini ndo wato my story. Emame East Budama. Apa ita like West Budama, but sini ko ngite be. No East Budama. West Budama North, West Budama South. Yeah. So, I'm going to discuss about my it's a bit of Quapa, East Budama. Ko gionde konye be akwase kwapo na. Nobody sitters I go pon ata. Ibo etesi ibo okirore kosi. Wewe ukabwana. Inga ke minister onge pola chwa kwene. No, apake un. Ochola. Iteso tele bangun. Remo damat. Yeah. Ochola. Abala abu apon gwela reketo gwe bala getwa na. Itorio sini akotas. Temasi araigo jo roko hotel. Pesi kwa hapa. Eketo ngone yo ukoto. Okay. Yo ukoto. Rore kene peni. Roreke. O shepi ano kwana. Sasa ground na raibo. Ikoni. Malabaro dino. Dodolo Bongoro town. Osini akota abongoro town. Dodo oroko hotel ni. Dodo kani. Vale roketo ngone jai. Roreke. Akaja chwange na ipoete kesi. Kwenye institutions unu kapari ginera ro nebe how to make a clan na rara tekera Iteso a child. Kitunga nyajem nebe Iteso eja. Ndio siara kana kesa ibo iso kere. De rai kesi nyo e de peto ganani. Kule ne giar ko sa da re papa mor. Abala no ka ateker na boy gra ateker speakers ngo gore. Ngo ateker people from South Sudan. Ebalebe kirai pe. Okay? Ijai songena. Losa iduga university baka ateker university. Nora Lokana. Ko bena lokana je ne be ija Iteso aibo iso ngunu kere. Ni abaka ija skesi. E koto watika ne recognition de to aka ngun kangena ija skesi na. Ka kesa chamuni to associate kida ai morkina kida ne polori ai tonti ne polo na kiyo ateker na ka Iteso. Ijeni jogo. Wapenat. Kapera ko na mormore no somaro no gotororo. Ai lusuka na kini ateker na Iteso na gotororo. Agogong. Yes. Ara ko na ro katika nuo edi pone. Kino suka na bara na kini recognition. Mameja so ke tunga Iteso ni bo ete ko Kenya. Yeah. Eluso na ina ngunu danyo. Agogong. Yes. Ngara kini sa duku ndito nyo Iteso to bet no abala jebe polisingae loka plan papa mormor ebe rawo ni pe e bale karamojo itida na gwe kiri karamojo kangena e bala bune nele mnesi ay morre kinne pege dala sonyo awure na gennerebe ke rawo ni nyo ipe ko ngare bit kilo to ni go direction kana ejo di karamojo da kijera kira kawo ni kirawo no ni nyo ipe kira karamoja Turkana ko ni bere pol nila la koton e kadito na literature kadito na wadgara ne kama na le begera kinyo Iteso e ja Iteso ne siom to se professor so ne goto ma ngai ko ne ma me wadikaya ta ne lui pu ne kama na kele kinyo Iteso kiloskere kon twanyara aboroche letter sache no ja suma alphabet ara katika ni pone kitu na literature no Iteso this one ngana elo sema mo konyero kejo bible lilo Iteso kitabu ni chenu Iteso ngahangin dodo are polonesi uriana unse to jaro do kwana we adopting energy na imuganda ara na imusugun konye na okongin
Jaje Bible na Iteso ni. Enema. Dumuni bodo ngada. Ni buberi. Ni buberi. So amina ara passion di po ne pero dite sai kwa kinai. Adukun. Ara ke bu institution no itete no ge morino. Amune literature ga gendo no ka work. Na ro mo be de ne rakro ni Iteso adeparte ne adeparte na mo na pro aso. Bu Bagwere yo. Ibora balo ngwe registration opo no bagaje de clan soko. Apa kingere julina mu yangu ene kapapa ko ibuku. Olimu na akro ebe kasonya balo ai bogo do magnet sana iturke. Enara sega da kasonya. Iwo ko tungangun. No. So chiri banu da ta site chawne. Imugweri. Mama atekere baka imugweri. Ikidioko no. Do akepolo alupoko no kerene ja situnga nunu woko. Ete masebe ton tirinyi. Al choti. Tirinyi. Mpolo go manesi chulele bore. Kori. Akepolo edunyeta oko nu abe tenese musoga. Musoga. Yes. Go ne mugweri. Just mugweri o transition zone. Yeah. Ne ariso watu je painting. Je pone ge ona ne jua ne paint. Ne tane kala etika ne joko. Nara dominante kala galo je biri bore jigi so kiding ande. Kiwanjo mugwerio just case kidding naka usebino jasi musoga. Yes. Usebije no obudaka jua jasi nyo. Yes. Wanye kono jo do kono nin ukiding ya nin. Amito factors nguni yari saporo era mugwero. Okay. Epondo sikesi era si mugweri obere. Ara we musoga. Musoga. Musoga ada. Yeah. Okay, very clear. Bagwere, de Bagwere. Na chamu kisa limu ne kesa background. Yeah. Musoga. Ki yote shomtoro ke da gi munyoro. Enya tu musoga be kokola. Eba por wakero ai por babu jai lora aki yote kisa kero na por wakero da kokko na itu. Yeah. Do da bunda kwa kinai. Ko baka ara sama di save di lailo. Wa de baka joke edinyo no go bore ganini. Obusoga. Yeah. Ogena be kokko na itu. Kokko ni lailo. Mamkisi sio msije joke be busoga ichuchutu ne baka ingwa. Yeah. Maida ingwa mosquito. Yeah. Ingwa fly. No ekonya itenge ane ha kwa kinai atwanare. Ko twaketa ituku ke. Nge gugu ebegezi. Kitiko inacha na kwa kinai abongare kina. Doko na amusoga ne rai amusoga ngo. Kana ka mulalo mamijulio. Yeah. Eputoskis. Keda amunyoro no. Kwanya bala kese de chamunto sebe ekeche iburi ejai bunyoro. Nara ete ongone yare coronation ni echabazinga kere. Borete. No bunyoro. No bunyoro. Yata borete. Omukama. Nese nese buni. Echamunto sikese da. So munuda konye mama ka ugangana nara ifu ujo no chelo mutebi ebe choli teori dodo bakasi kesebe ebe ketika na iguro Buganda abu toto kega mutebi o kere alusta iboai mu okere na iboai ngore north yeah ko geki ni to anano ga baka chief to baka win somebody gore choli bin sabu e kwa kai sabu go ore ngai mutebi. Okay, ko e sero na shombi to ngada obu mere papa kya mutebi ne muanga mutesa. Okay. Yeah. Okay, muanga nesi apaka onge ejo sikede mutesa tu. Muanga mutesa muanga ne sawrete mutesa. So kitiji muanga imusugun. Kego ngote musugun bu muanga okere bunyoro. Airi ay morkin keda ngai kabalega. So muanga na apaka onge so poto kese connection o takandu kede
kitunganu akai kacholi ajapa le mizone bakebe no bakebe kita leke bangana echoli alika ejai ebe kiteja kepo kusikana gamutigi bore nisa facho ngona che prince nalinya na kumselo ngosara unubala samsung that lady na nyerti mutigi manara yoni emo ganda iro barata dar saga nyina bala ngebe ngoni puza ko kana galekera manara mwange okay donc kabongu kwa na Basoga Basoga na diope akroto ngoto mabantu odiope ngo ara matu unu bene na ara Basoga ara ni se ai bozi na ngadi tunga kere ngarono akonu beroda ngina ya ma ekoro na riba raja lo dilo do na ja ni ne popo kubon amejeka papa kanye kwa sababu ne kiroda ndo kapela na papa rabe kirumi yone no kuani ndio amejeka papa papa olo se diope ngena ora na diope ake polo abete chuti ba on balete so ija onda kidingi na atekerini ira ne buri na atekerini po to mo registration no isuru ndiko duchumuni leji ko chamute be ira ife tunganga ya mor na these Americans chamuntu se be we came from Britain yes under there yes konye merebo iza atubira chwadi mam ko chamuntu facts the Red Indians. They became dominant. Yeah. So what is the position of the original Americans? They were eliminated. Yeah. They are no longer there. They were eliminated. Extinct. Extinct. Mam judu mene bonia tori RDB the Red Indian nesilo. Konye mamu lo American ni borumu. Mane pal to sino Britain. Gente que se buri. Kere ja imori kikin. Ne pepe. No bone itunga Iteso ju ebe nari na ranyonyo ata mugweda no ebelebela. Ebala Iteso. According to make some research about those people, are they still existing? The Red Indians. Those people are extinct. Wanya berobori ko. Red Indians. Elimune bejasi. Toke jasi. Yewe rekisi.